Azuba abathandi ngoba mina ngakhula vele mina ngikhulela ngeZayoni ubaba owayekade asangenile na eZayoni aloka ngibiza mntanami ngene endlini yokuthandaza ngihluleka ke lokuhlabela njengoba bahlabela mina ngijwayele ngale ndlela yami bazalwane uma ngabe ngihlabela ngale ndlela yami nani kumele ningemukele ngoba angijwayelanga vele uPetriza le ndaba yaseZayoni ngaPetriza indaba yaseSweet kwakuneSweet abantwana abancane abayazi kodwa bakhona abalazi iSweet abanye abazalwane mina ngijwayele indaba yaseSweet esasihlabela ngayo nala indaba zabo Maroma bazalwane ngicela ke namhlanje nikhule angathi umuntu masangene endlini yokuthandaza bese nisizakala ngaye Lolindo ningasizakali ngaye nabani kuyeza nabani lenkinga zakhe ngifike namhlanje Lindo ndlulisa okuzwile angeke kwenzeke lutho ngentando yomuntu umuntu awusiwakhe mina ngaba ngisekho ngendaba yomuntu ngangambunya kwamele ibuye lento ingidlivi kodwa azange ngife namhlanje lo wakwenza mhlambe ukhona uyangibona ngicela ukuthi ke nani bazalwane nazi ukuthi mangabe sekuprofithiwe sonke hayi nizile nje nizile nekuthiwani akusindaba yakho le unabani le ndaba yakhe ofunda yakanaka incwadi akhulume ngencwadi yakhe ngoba naye ziyamcaka lapha masamile phambi kwathisha manje thisha ngibonga hlangikukhumbuze thisha angibonanga kahle khuluma kwakho oqondene nawe indaba zomuntu sishiye phansi sihlabele mina into enjabulisa inkonzweni umculo namhlanje inhliziyo yami imhlophe ngaphakathi